بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المالك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع الغرسة في يوم الحساب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، خصوصا على الإمام أول الصحابة وأفضل أمير المؤمنين والمتقين أبو بكر الصديق المجاور في المجد والمنبر والمحراب، وعلى الإمام الهمام أعداله أمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق صاحب الشر والاحتساب، وعلى الإمام أحلام أمير المؤمنين والمتقين وإمام المتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتاب، وعلى الإمام الهمام أشجارهم أمير المؤمنين والمتقين علي رضي وفي أساد إليه الملك الوهاب، وعلى الإمامين الهمامين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ey iman getiren kişiler, şimdi Allah Teala'dan hakiki korku bilen korkağız, öyle kurmayız, öyle kuruyuz, fakat Müslüman halindegine, Allah Teala'ga Müslüman halindegine. Ya eyyuhun nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ve khalaqa minha zawjaha ve batha minkum rijalan kathiran ve nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Şimdi Ramazan ayı öttü, urazat otadık elhamdülillah. Bugün gayette buldu, gayetine de ötkerdik. Biz indi Allah Teala karşında şükür etirge tegişlibiz. Şimdi şükür etemiz, şu namaz okup, şükürler etemiz, tasbihlar etip, şükürler etemiz, urazalar tutup, şükür etemiz, indi sadakalar verip. Bu bütünüzü şükürge kire. Allah Teala bizni Kur'an'da eyte, baraka getirdi ne için, ibadet için. Ben şükürde hemşilerini bar kıldım da ibadet işini ne diye Kur'an'da eyte. Şulayet biz indi bütün nimetler için rahmetli bulat yeşi ve in tağuddu nimetallahi la tuhsuha. Eğer de siz nimetlerini sanasınız diye Allah Teala'nın sizden sana bitir almışsınız diye. Ne şu nimetlerinin birisi bulup tura o hidayet tevfik diye bakıla. Allah Teala bergen hidayet hem tevfik. Bu neste ol. Allah Teala'nın turu yolu. Biz şu Allah Teala'nın turu yolunu sırayız hidayetini namazda. İhdina sıratal mustaqim diye bizni turu yoldan alıp var. Yani Elham suresinin yartısı biz Allah Teala'nı bekliyoruz, maktayız. İkinci yartısı ucu dua ile Allah'tan dua sırayız. İhdina sıratal mustaqim bizni turuyudan alıp var. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Sen bizni alıp var nimetlendirilgen yol bilen. Tefsir galimleri eyteler nimetlendirilgen yol bilen alıp var diyen söz. Peygamberleri yolları bilen. Şehitler yolları bilen, galimler yolları bilen, izgiler yolları bilen bizni turuyda alıp var diye biz Allah'tan da şunu dua sırayız. İhdina sıratal mustaqim sıratal lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin amin. Bizni şunu yol bilen alıp varma, qaysı yolunda senin aşığın çıktı diyen indi. Hem adaşkan yol bilen alıp varma. Ne biz şu namazda Hastayanlı namazda her rekat sayın şundi dua sırayız. İhdina sıratal mustaqim. Eğer de kişi bir vakat namaz okuyken onu imkiminden 17 mertebe sırayı farz namazlarda. Sünnetini toğun 12'ni kursak o kilpşiğa 29 mertebe. Toğun iş vitrini kursak 32 mertebe. İbiz gününe bir vakat namaz okuyan kişi 32 mertebe imkiminden Allah Teala'dan naşundi dua soruyor. İhdina sıratal mustaqim diye. Hele bunda meşit namazı okusak doğan desteler. Doğan ayrım nafil namazı okusak doğan desteler. Biz Allah Teala'dan her vakitte şu bir eybirini sorup Allah Teala bizni şu turu yılda alıp barar. Yine bu turu yılda bu bir zor nimet. Biz onu üzerimizde de kansa ona bitirmeyiz. Ne sebeple? Çünkü ilim bulma sebeple birinciden indi. Mine bu turu yoldan bizni alıp bar, Allah Teala bizni turu yolda alıp barsa, biz tevfikli bulabız, hidayetli bulabız dünyada.
Bizga Alloh taolaning yordami kelajak dunyoda uq. Alloh taolo bizga ko'ngil tinchligini berajak dunyoda uq. Alloh taolo bizga dunyoda uq barakatini berajak, ham baxtini berajak. Alloh taolo shu hidayat bilan bizni ijmoqa kiritajak, jannatga kiritajak inshaalloh. Nima uchun bu hidayat kerak? Bu eng muhim bir Alloh taoladan duo so'rab, "Navh ihdina siratal mustaqim." Bir hazrat aytmishli, biz endi masalan nikohda bo'lami, boshqa majlisda bo'lami, biz endi yosh porlargami, ham boshqa kishigami tilaklaymiz. Baxt bersin senga Alloh taolo deb, endi esa endi boylik bersin deb. No, bek az kishi Alloh taoladan shu yosh porlar uchun bo'lami, ham boshqa kishi uchun bo'lami, hidayat tavfiqni so'raydi. Al eng muhim ayb ekan. Eng muhim ayb. Agarda biz masjidga kela oldik, namozga bosa oldik, 5 vaqtga namozga bosa oldik, roza tuta oldik, bu Alloh taolo bizga ko'rsatgan o'zining yordami. Biz shuning bilan Alloh taolaga shukr aytirga tegishlimiz. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum." Sizning Robbingiz hukm qildi deydi, agarda siz ona shukr etsangiz deydi, ne'matlarni istim deydi. Namoz o'qib, roza tutib, xo'sh qilib biz Alloh taolaga shukr etamiz. Rahmatlarni bildiramiz. Shuning orqali Alloh taolo bizning ne'matlarni istaydi ekan. Shular nasaytasi kelib bizning mitingda qorik boshqa kishilarga bizga haq yashagan kishilar bo'ldi bunda. Masalan 1000 yil ilk yashaydi kishilar, 2000 yil ilk dunyoda yashadilar bizning kibik. Naq shular bizdan birisini ayirolmaydi. Bizning kibik. Bu dunyoda yaşagandir 80 yıldır, kimdir 100 yıl yaşagan, kimdir endi может 1000 yılda yaşagan u kila. Adam alayhissalom, Nuh payg'ambar, ular 1000 yildan da ko'proq yaşaganlar, 1000 yilga yaqin. Bizning umrimiz endi 70 bilan, ya'ni 60 bilan 70 deyim Muhammad. Bizga haqli kishilar shu aytib yaşaganlar. No, ular yaşaganlar 70 yıl, 80 yıl dunyoda. Qabrda ko'pmi yashaydi hozir bu kishi. Aytik Muhammad sallallohu vaqtida bo'lgan bir sahoba Osman bin G'affan o 82 yil yashagan dunyoda. Qabrda o'sha 1400 yil qabrda yashaydi. Bizda naq shular dunyoda yasharmiz, ammo qabrda ko'proq yasharmiz. Biz natija yasarga kerak, shu 2 metr, 1 metrga narsa azarladik qabrga endi. Bir hazrat aytmıştı, biz bu dünyada tege poyz aşağımız. Mesela Palyandan, yazki Palyandan oturağız iken Moskva'ya baramız. Onda türlü klaslar var, kupeyni klas var, общий vagon var, plaskatne vagon var. Moskva'ya kilip jitemiz, maksat bütünümüz Moskva'ya kilip jittik. Что sen kupeyda bardın, что sen общийda bardın, что plaskatta bardın indi. Kimdir komfortta bara, kimdir indi şarap jilde bara indi. No maksat Moskva'ya kilip jittu. Naq şulay bu turmuşda da kimdir kupede yaşayı, kimdir komfortda yaşayı, kimdir meskenerek yaşayı. No bizning tüm maksatımız indi şuşunda qabrga kelib indi. Şunun için bir hazrat aytmıştı, şuşa 2 metr, 1 metrga natija yasarga tegishni onda azarladik. Albatta onda kerak bizning izn amalar indi. Izn amalar. Peygamber Muhammed sallallohu alayhi vasallam azra aytmadi, ishraq di iskachirigiz di o'limning kesuvchi bo'ladi. То есть dünyanın lezzetlerini kesişine değil, o ölüm buladı. Niçin bizge ölümle işrak isketçiliğe gerek? Çünkü bu ölüm bizni uyata. Dünyanın isrikliğinden uyata bizni. Mine köp kişi köre mesela bara, ziyaretka bara, ilk bir şey uylana başlıyor. Bizning de bit onda kiresi var değil. Ona uylana, o kızgana karşı meşikке kelip jite olmayı. Nigedir? Anda kerak bizning mana shu namozlar, bizga kerak shu orazalar, bizga kerak shu sadaqalar. Qo'yan Alloh yana Qur'ondan olib, Alloh tashvoy deb aytadi Qur'onda. Jon chiqqandan so'ng kafir jon, esa gunohli jon Allohga murojaat etar ekan, "Ya Rob, mala meni kira qaytar, izgiliklarim qoldi" deb aytadi. Alloh taolo aytadi, "Kerak yo'q endi. Alloh hukm berdi, shu hadda berdi. Kira qaytib bo'lmaydi." İzgi kishi ketsa, u vaqtda onun dunyosini qaytasi kelmaydi. U aytadi, "Meni Allohga qaytar" deb aytadi uning farishtasini. Chunki dunyoda onun uchun qo'yi hasrat, bala qozalar, Allohga qaytarsa, u vaqtda onun uchun onda rahat.
Rahating toba inşallah. İton bir hadisne etasi kila Muhammed sallallahu hadisi var. İlk hamsin qabla hamsin. Beş nesenin qadrin bil, beş nese kelgan jihatlar. Hayataka qabla mautik. O'zining turmushini qadrin bil, o'lim kelgan jihatda deydi. Va sihataka qabla saqomik. O'zining salomatligini qadrin bil, shir kelgan jihatda. Va farog'aka qabla shughlik. O'zining bo'sh vaqtini qadrin bil, shug'ul kelgan jihatda. Va shababaka qabla haromik. O'zining yosh vaqtini qadrin bil, o'rtaygan jihatda. Va g'inaka qabla faqrik. O'zining boy vaqtini qadrin bil, faqirlik kelgan jihatda. Qorik shu hadisga Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdi, o'zining turmushini qadrin bil, o'lim kelgan jihatda. Sen most o'rtasin, most o'lim to'shaganda yotasindir endi. Nimalar sen o'lmading? Sen yana dunyoda yashaysan. Sen yana izgilik qila olasan. Sen namozda o'qiy olasan, sen zikr tasbihlar ayta olasan, shu bilan savobni istiy olasan. Shuning uchun qadrin bil, faqat sen o'lmading ekan. O'zining salomatligini qadrin bil, shir kelgan jihatda. Selamet vaqtda kishi ro'za tutadi. Selamet vaqtda kishi masjidga keladi. Selamet vaqtda kishi hajga boradi. Mana ko'p kishi tega selamet bo'lmagan kishi aytadi, "Men hajga borarim" deydi, salomatlik yo'q deb aytuvchilar bor. Shuning uchun qadr bilirga kerak salomatlik vaqtni, ko'proq izgilik qilib qolira kerak shu salomat vaqtda. O'sha onlari shir kelgach, shunday izgiliklarni qila olmaysan, mahrum qolasan shu izgiliklardan. O'zining bo'sh vaqtini qadri bil, shug'ul kelgan jihatda deydi. Biz albatta dunyoda yashaymiz, bizning ilishkilarimiz ko'p. Men qo'y vaqtda bizning bo'sh vaqtlarimiz bo'ladi. Shu bo'sh vaqtda biz nima ishlaymiz? Telefon qarayapmizmi, televizor qarayapmizmi? Albatta hockey qaraymizmi, undami, futbol qaraymizmi? Albatta hockey, futbol qararga yo'ray, mumkin, u halol, harom tugul. No 2 soat qaraymiz ekan, 2 soat o'tdi, birinchi foyda yo'q. 22 kishi to'p tiyib erdilar, shuni qaradik, birinchi foyda yo'q. Birinchi izgilik qilmadik shunda. Shu 2 soat ichida biz mumkin bularga namoz o'qirga, mumkin sadaqa berishga, mumkin birinchi ishlarga, mumkin Qur'on o'qirga, mumkin zikr tasbih aytirga endi. Andara yosh vaqtini qadrin bil, o'rtaygan jihatlar. Yosh vaqtda kishining zihnida bor, yoshligida bor, uni dardligida kuchli. Shuning uchun yosh vaqtida madrasada o'qiy oladi, qortag'ash o'sha olay o'qiy olmay. Masjidga kelib darslar oladi, qortag'ash o'sha zikrini onday tugul. Shuning uchun yoshlikni qadri bilirga kerak, qortaygan jihatlar degan. Boy vaqtini qadri bil, faqirlik kelgan jihatlar. Kim mumkinda boy, no ertaga miskin bo'lar mumkin. Turli sabab orqali ko'p kishilardan naqshular kelib chiqadi. Bir krizis keladi, iras kinatgan kishi boy kishi bankrotga aylanadi. Shu boy vaqtida qadrin bil deganda izgilikka qo'llan shu o'xshani. Masjidni solasinmi, iftorlar o'tkazasizmi, yo'l solasinmi? Faqirlik kelgach, shu mumkinchilik qo'ldan chiqmaydi. Sen buni qila olmaysan. Shuning uchun shu qadrin bilik shu hadisdagi kelgan 5 narsaning qadrin bilik 5 narsa kelgan jihatlar. Hatto onlari o'qinirga to'g'ri kelishak. Subhanaka va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Vassami'u du'a. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأهل الأرض وارحمنا واغفرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم الخلفاء الراشدين أمراء الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم وأكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.